أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أخوة ومن كم homa do egere shana ma da fo miskiduga koriya genda mun asfawa ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge macha khasa kore fawa darustake gotun agomen imam bukhari rahimahullah jama kurwa fawa al jami' as sahih nota sahih al jami' as sahih ge nota sahih bukhari ge mukhtasar ge sharh agomen kurum me gendani mihar agomen waqada ko me gendani kitabul iman kam ge fotuge hadista egoto agome emme fahunre waka dakka fawani salis hawana hadisa behegotun an-nu'man bin bashir radiyallahu anhu ge riwaye mire agome me fashani salis hawana hadis ge sharah inshallah mi hadisa ki abdullah bin abbas nuwata ibn abbas radiyallahu anhuma riwa qurwa fawa riwayat abdullah bin abbas ge رحمه رضي الله عنه وأرضاه كذلك فانوجي سيرة به قلت إنه ترجمة به قلت أقوم من باني ورا تفسيرك وهكذا كافة فسونا حديث جه شرحاga أقول ما أمو قلت جا ألق راوي قلت جا صحابي بكذا كذكر كراك مفانا مكوري ريتو كستنده مؤسوا فان فدا أقول ما إبيك لك ترجمان وتبيك لك سيرة كمشة وهكذا Abdullah bin Abbas ke tukuro sahabi be ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bodu bebe Al Abbas ibn Abdul Muttalib ge dari kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aris kam bodu adima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gfana ilmu ugannawa devun adi dua kurawwa adi ekale gfana ki ilmu meri be kale kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa mi ummatu ga Qur'anu ge ilman emme bodo bekale ki ekale fanu kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawe hame gota ilmu ge kande kam weswani bayan kurawwa Abdullah bin Abbas ki tuppulo bekale kamuga avies ekale fana ki hadis ilmu ugane wada gennebi bekale ehbe magomen na fennan emme ginan hadis yewa kuravi fas bekalunga terega Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma himene wada gannawa ekayfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhara wada gatuma foga Madina nikume wadagen ekayfa no madu kurevi Taifuga ekayfa no ge haya puluge baki ba heda kurevi mistakunna ilmu gannawa dew mataka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna mistakunna bayan ko devuma adi Qur'anu ge tafsiru mistakunna bayan ko dewmu ema gomenna fennane mi harus Taif ga mashhur kame ay Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma innabi hisabuga bina kore fawa miskite mi yogutus fa kore gotuga hore kome gas mi riwaye Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu mag fara pulon riwaye fa bayar kale fa khabar ko rawaf mi wani wafdu Abdul Qaisa behe gotum mi mashhur riwayat amgote ga gina hadith ilmu riwa ko rawaf imam Bukhari ki turun imam Muslima adi enungas hadith ilmu bere mi riwaya riwa ko rawaf awe imam Bukhari rahimahullah mi riwaya warak gina tantaga dhikr ko rawaf ekitenen ettanaki babu adail khums min al iman al khumsaki mitanga fasba kula ebba egamane ki ghanima gotuga alibe modaluge fasba kula ebba Allah sha ilahu rasula sallallahu alaihi wasallam taka ada kurumaki iman kamuge tereng himne kameke babu wafd Abdul Qais ge wafduge babu gaya babu kitabul manaqib mis ekifara faratuge maqam taka behe gotun nota matiwari kama mahkama begotun gennewi kitabu gaya babu qawli rajuli marhaban miha emiha kariyan anna mismi hunna
مرحبا هي إغوتا مرحبا كيوموغي بابو غيا أدي والله خلقكم وما تعملون مئات تفسير غيا أدي هم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مئات تفسير غيا باب وجوب الزكاة زكاة واجب باب غيا باب أداء الخمس من الدين غنيمة غترف خمس نوت فسباك ولا إبا أداء كورن أي دين وغتريغ همن إكم باب غيا باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد القيس کے وفد گمیہن مانک عبد القيس وانہا کے وفد گمیہن بارو الوی کما ایمان کما علما hitu daskurmasha adi emihunge fahatuga rashuga ati bimihunna unganna dinuma babu wasati nabi sallallahu alaihi wasallam wufud al-arabi an yuballighu man wara'ahum adi imam bukhari rahimahullah genna wafawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabinge wafdu takan emamihunge fahu annamihunna nota rashuga ati bimihunna dinuge khabaru تبليغ كورا من نتفور قدوما وصية كورا وافا وكم بيان كورا فيفي باب كم ورقينا باب تيجا إمام بخاري رحمه الله من رواية جنوافي أقول هنانا كل مرتكاد النوالانا أقول من وهكذا كم أسفان إمام بخاري رحمه الله كريك فانو جه حديث فتوغا الجامع الصحيح غا صحيح بخاري غا حديث هوريتا كوراركو جنوافي إكي تنتار إكي منبر إن حديث نوت الرواية إكريك فان استدلال كورا بينهم ومنبر إمام مسلم يا خلاف إمام مسلم رحمه الله إكريفان قفتوغا حديث جنوا كما فانا ما حديث رواية إكون إكريفان ذكر كرفو إمام بخاري رحمه الله بينهم كرفن إكريفان استدلال كرفن ودليل جنن بينهم ومنبر بينهم وبابو هم ما مختصر أقول من مهار شرا كرم مجندا فتكي ميجينا بابو تقا تكرار فاهوري رواية إم كورين جنبه بابوغا اكيغا ذكر كوربه غتم مختصر كوربه فافته مختصر غا مسكه پلكي مدنه ونفدا روايه كي تنتاغا وايرغا اهوريها بسفروتك اكورفاغن الروايه غتوغا جما كورفا جنستيف هم كورم ذكر كورون هوريها بابغا نوتا هوريها تنغا امام بخاري رحمه الله من حديث كومس من ورق ذكر كورفا رواية كنا ودنا فدام مشهور رواية سوبكي دين ونجنو ما أدي ونجنو قتما كورة مسكتو جمتة علي الوالي فوا حديث كما فات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ميدال وني إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد وفد عبد القيس وانها وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريها زيارة كوري هندوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كوري في من القوم أو من الوفد كون قومك بين هي نوتا كون وفدين هي مي دورم بيرم أمي كاريا خاصة أمي هنا معاملات كورن جفرات كما بنيا أن بأيج حيثية إبأيج قين إبأيجنجه أي إبأيك أمي كشي جنبا قطعا معاملة كورمتك مغنى دفرات كما بنا موارم مهمو إفراتك داريورم نوت إفراتك فراتم علم اللي بيجنا بأيج قيبا من إنجفاء نوت كم بأيك كان دنيغتو مهمانو داري ديك مفانا مرس إبايكو أومون أي كم بايكان إنغو مكي ورم مهم كمان نبوي سنة أي كم بايتو سوال كرم إما أقول منجه تريغا بس إيهوغا بودان أون كاميرا رشان ميهون أراغن دياما بيرتين فنونيما كندرشكو بايتو كي كورا بايتو أهالا أولي أي ريبتي آده ريبتي كامك إرشيك ميهون هينيو كما أدي إبايكا مدوغا دين كان كورم في كينك كمسانك ورقا رتسكولي كمس رشيك بايكو كموغا بدان أهالي ما إنجيني دين إميهك حالا هو لحالا رفارقا إميهك تيما غميرو دارين كموغا إميهكو إبايكا مهمان داري أدا كورن جهة فدبايك كموغا هنگادا هنما سوال نكوري ومكي
oɗon nufilewmaki e nasibu gelligen dane kame fahum e nge iruga on nani wogutu fayito nabiya sallllahu alayhi wa sallam e suwali kuravani manil qawm aw manil wafd kon qawmegge nota kon bayen hemi nota kon wafuden hemi qalu rabia eɓami on dennimi timammen mi rabia rabia wangage nota rabia dari kologe abdul qaisa nisbe va dari kologe miho mi hama aslu arabi rasulullah sallllahu alayhi wa sallam e farataka nisbe va e kadi e fanuge ebba faka ɗum kam gawa adnanuge fana nisbe va dari kologe aslu arabinge bay qalu rabia timammen mi rabia hena segamane ki muri rabia qabila ekko awa hake nu bonoɓe gotuga gandaka sada waraka be kanum waɗagen newi rasulullah sallllahu alayhi wa sallam gari hen mi wafudaki barakateri wafude sababaki rabia wangage mi hon diri ulemon di bahrain hisabuga mi haruga saudi arabia ga lahsaya hisabu ey fude waraka duru madina ya ala balar e madina en e bami hon datur ko fa kama kam fasha rasulullah sallllahu alayhi wa sallam gari ham din genu mattaka wadagen ne rasulullah sallllahu alayhi wa sallam gari huga timammen mi rabia wangage no rabia dari kologe mi hunne den newni ma e kale fani hadis ko rawani marhaban bil wafd alladhi ja'u ghayra khazaya wala nadama rasulullah sallllahu alayhi wa sallam gedu fulum marhaba den nem gotum e wafdaka e hadis ko rawani alladhina ja'u ghayra khazaya wala nadama khizi kurin kurey fama kantata ka ame duga oy hiddati kama ka abajori kame nadama fahum kurevidane kama ka ame duga mayus wan jehe jehome min evves kame ne wafdam marhaba dannam kivento rasulullah sallllahu alayhi wa sallam mi wafda khazaya hiddati kama vena na kamiyabiya mayusu ma kamboɗo nete nebbayka ne wafuda marhaba danname hadis kore rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ge sunnaten eyi marhaba ge lafsu be non kur marhaban ham e gota sida e lafsu be non kurun alhamdulillah gome diɓe hingete rega bes marhaba ki umattaka be non kon ule marhaba eyi hama nabiya sallllahu alayhi wa sallam araybahum hadis ko rabba fawa goy e gamane ki tibaya no tami hunna e kuga gaay kama e kori kama oga teri kama rahum e bahutte mi kolon wafa teri kan hunnan bil wafd alladhi ja'u a wafda e ba mi hunaka nete hitama kurme mayusume gelnume dere ki korom vegen a bayto no to kombe vegen to rasul sallallahu alaihi wasallam fadangi hadis ko rabbi فقالوا أبامهم دني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الله ورسوله إن هذا الحي من ربيع تمام مي ربيع دريكولو جميعهن وإنا نأتيك من شقة تمام كاليك فانو غاريها دتوركو فامي أنني ورا وندقولوك ماني ورا دتيكو شيء دتوركو فامي أنني بعيدة دورو حسابك اما دكتور كف او مكي فسيك من نون فرتما بيان كرفن اما درن تمام دكتور كف مينني ولا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام حرمت تريجما مسر غنوني ياتي من بيكلنا كلك فنريك دكتور كف نادبينه نوت نادبي حرمت تريجما مسركي فردك ادي سرد فردكي وكين قلنا مسر ايتي بفن يقول داغنو رجب مس دمن سرد اكوكي قلنا تمس ذو القعده ذو الحجه محرم ميدوسكي مسلم نوت اسلام دين او مكوريغاس تبفن ادوسان سيرتو غاس مشركون بس حرمت تركم غادك هنغرا منكو
sulhaga ule hataru masar enamas ebami hangurama kuram vi ma masarta isko faskom hada bay faro de safar nota de muharram nuniya enum bes ko gotan ebami unga masarta dani badal kuram e faharaku ebami unga masdad huri gotak ehen namawes erus arabinge terega wafatari kan way hurmet teregen wa hataru masaruge hurumen nukenduma ehem wima mi bekanu mi dannawani timammenna aadeve ni hurmetteri masaruge hangurama nuhinga iruge amam we onna wagutuge ege tere kurum mi danne fada huriya masare himene be riwayatoga ashhur al haram ibad manki hurmetteri gemwa masarto kuteren kum mas masarege aadeve وقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وانغاغه كافرون emihun ebaweyeti mammen mi derashuge deterega maneki rabia nota abdul qais wangage mihun diri ulemun de hisaba madina ya deterega mudor wangage kafirunge qabila ebobe ebami huras koffa ade mi onnan ehma ebami hunna rabia nota abdul qais wangage mihunna demeduga nutana waskama hangura motima enum masare ga umaki ei faseka men nune ebami huras kofa annan mingal gomen ege mi wafdu airu adi mudor wangage mihu islam nuwak ei kafirun kam biton ga bayan kuro wa fatim adi gomen ege mi wangage mihu mi datur kurani islam wegenka bunawe gotum mi arabinge tere mi gota wafde gotuga wanghaige ahul werin rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha furta makuri datur ehmima esharaf was ebami hunna eboy ekan women nge riwaya ibn abbas radiyallahu anhu mage hen riwaya tegga kelefan bayan qurwa wafawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski kologa furta maqaim kurun hukura fahu dengemme furta ma hukur kore fawani abdul qais wangage mi hunge miskituga kam ay anggur midanne fadan bahrain hisabuga saudi arabia ge miharuge gotannama al ahsaya hisabuge sarhad ersure bahrain ge nan deifa onna hisabugan emima islam bumuga iswe fawa bay kivegento ebami hummi annani وقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وانغاغ مي كافرون تممنا كاليك فانا دمدوغا ابا اووي فمرنا بامر فصل ناخذ به عنك ونخبره من وراءنا وندخل به الجنه مي دتركري بينمك هم رسول الله صلى الله عليه وسلم امامي هنا مرحبا يا ادي امام هتام يا مرحبا بدالو مفو هتام يا وينا كمبودو من نكن بيان قروا مرحبا بدالو فاوني اذن نوني مرنا بامر فصل ورصافكو تمم بيكلنا كليك فانو امر قرواش نأخذ به عنك تمام من كديك فانو غاريهن دسكور متكا ونخبر من وراءنا يفو تمام من رشوغاتي بي تمام من وانها غوريها من خبر كورمتكا علم اونغينيجن اي علم هفاجن امبوريغوس رشوغ ميهن اي خبر دفو متكا علم متكا كورفي داتوري كي كورن نتيجه كي وندخل به الجنه ikamuge sawbon timamme suorugeya wanu mattake emvegen ilumeren vidalo woni ilmu ungeno makki ei de sharutaka no deni etegga emiha kuraka mavanama ya ifade hinkamen nuwa waruge amalik imam ahmad rahimahullah nisbe vegemba basfulega ekare fanu vidalo woni ilmu ungeno ma evvor kamen nuwe enage niyataki enage kiban jahilu kan durukuruma manaki ilmu libigatuma
එහෙම් මිස්සකුන් ජහානතුන් දුරු කුරුමෙ මනක එහෙම් මීහුන්න ඉල්මු ගන්නා දිනුමෙ එහෙන් කමවානම ඉල්මා හම කුරවේන අමලෙන් නුවේ එම්විමා නතිජා එකි සූර්ගෙ වදෙවු එකමට්ටක අගුම මිහුරිහා මසක්කති කුරම් මෙජෙහෙනි එහෙම ඛයාලා ගන්නවා ලොබත ඛුන්නේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගරිහා මි බේකලොම් මි වෆුදුගේ අහුළු වරින් දුරු හිසාබුන් දතුරු කුරවා කාෆිරුන්ගේ අවත්ත කඩතුකොන් හුරස් කුරවා e wadagen dannawani timammen na safu ko kale faanu widalo devashe e amuroge dashun timammen amal koggin timammen suruge wadewene amale gewa kano to amal tay gewa ekan onna wi go bayan ko devwash kum fada mativeri newmatetto ilmattaka argument datur koffa aw ilmattaka datur koffa diyum Allah subhanahu wa ta'ala tiya dobeti akhunge tiya evumuga tiya intizariga baraka lavva man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam e marhaba den nabi marhaba tiya dobeti akhunna marhaba dannawan hitame kambodume hasumen nuwa wafdek gotuga mi majisga tebe furun bari wada ganna Allah subhanahu wa ta'ala ge korto kutere ge kolega ila subhanahu wa ta'ala ge dhikru kurawi ila subhanahu wa ta'ala ge dinu ge ilmu unge nevi timage kiban jahilu kan filwa ehem mihun jahanatun nirmattaka oy niyataka awga wada gen tibbe kama vanama ufa kurava Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi ivuma ehumuga baraka lavash ifawga ibn Abbas radiyallahu anhu ma vidalwani wasaluhu anil ashriba ebami hunna olungara ekkameg wahaka ei bombe non kura taketige masala saaf kurum e zamana ki kummehen oki lebale jahafa nerunima ei haram echka vefa dembaki gotaka lebal kurunima ei halal echka wa zamanen no e zamana ki gengule echtige terega hama isahitaku haram wa darajan ech badalwege hingadane nuwata haram ech gengule vidane zama ege gonnengiwes ehembi ma ebamiu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariwa suwalu denne mi suwala akuga timammen bon gengule taketi ala gengule kamwar toge hukum mes bayan ko devwash فامرهم باربعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيكلنا هترو كما كان امر كرفي ابن عباس رضي الله عنهما ميدالون اون مي كوريغست النوافان رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنوا دو متكا بين كرفا اف بصيرته اي كورين عدد ويدالو بني الاسلام على خمس اسلام كم بنا وجمني فسكم جمچش ihsabun ungene mihaya engene islam kam binawani faskame gemachak hataru kame vesnu hakame vesnu faskame embi ma ungene miha fasehawane adadu kuramun as adadu madu wejja adi itura visna em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe karuna hataru kamaka amuru kuravi hataru kame mana kurvi nota nahi kurvi hataroch wamarhum bil imani billahi wahda allah ekani ilahu ekkawantakum iman wuma amur kurvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatab kurvum migendawani sida ba arabin ajamin kanu sida adunanuge faanuge darikolum wadagen tibbewi arabinna ekale faanu mi hadis kurawani notam bayan kurawani
Allah subhanahu wa ta'ala yang ekani ilahu ekkawanta kuragotuga iman basha ifo sual korovani mi unganna wadunga ane wasile mi ungenoma unganna dinumuge muhimmu faada taken huri hadisa haqiqatuga ataduruna manil imanu billahi wahda tebekal no engi wada gannawa he Allahu ekkawanta kuragotuga ila subhanahu wa ta'ala iman vumaki kobaka arabi aray bahum hadis korfi ballawa ebekalum falsafae nufattawa ebekalum vidalen noe arabi bahuga iman vumaki miye ekkawanta kurmaki miye tawadu verikam ilmu ugenu mattaka kummehen lazim sifeyi ilmak tima ihtiram kurma ilmu de faratan ihtiram kur unganna de miha sha ilma unganna de ilma ihtiram kur tebe fun algonda huga mivi hisaba badagen nevi darustoga wasmi hadis tawge terege tebe fun fene wadagan nawan sahabi bekalum jawabu devani den eveni miveni kameke vidalo muge badaluga ataduruna mal imanu billahi wahda Allah subhanahu wa ta'ala iman vumaki ilahu ekkawanta kuragotuga kobakan tibekalum ingiwada gannawa he suwalu korvima ebekalum falsafa veriwada nugannawa ebekalum ingiwada gannawa mihunnevi nabi bekalek ebekalege maccan Allah subhanahu wa ta'ala wahiba wa lavwa hukumtake bayan kuravwa bekalekan ei insana ge buddin insana ge fikurun insana ge khiyalun insana ge tajriban denagane wene kamen nunka ekkowanta Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denegatu maki adamu ge dariyaya ilahiya engyo makanu la kurawene kamen nun ilahiya khabara nula aqida dene nuganewe aqida eki bimmatiga degotaku ngannech ekachaki bawaneve aqida anekachaki bimuga falagen hede aqida bawaneve aqida eki nabi bekalaka rasul bekalaka Allah subhanahu wa ta'ala bawalevu bimuga falagen hede aqida eki bismi hunga falsafaya emi hunna visne goggota emi hunga khiyana nganna kankama emi hunna fenna huwa fena emi hunge kuladana kamuge bastakum mistonga terega fatura mungenda qabul kurunta en kumme qabul kurmaki ei baatul eche ilahiya bawale vunu aqidaya nugule kama vana ema aqidai Allahu ekkawantako iman wane gote dene nugane wene insana ge buddiyako ehme Allah subhanahu wa ta'ala rasul be kalum fonuwa fobba wala vawani e bayan ko dew mataka agol men engidane donye bannane goy agol men engidane eti kanduga duvwane goy waya eggotan agol men eti heriya qur'ane goy agol men engidane flighting hadane goy agol men engidane eti javvuga datur qur'ane goy ehennama kainatuge milkwari ilaha gulumuri ghaibuge ilmaki agol men ge mihege buddiyakun emihege falsafa verikamakun emihege huwafenakun emiheka fenna khiyalatakum hodene chennu ma aqida ge masataki qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menwi agol menna denegene wene chennu komme kas ebe kalon jawabu devani Allah wa rasuluhu a'lam Allah ila wa rasule muladene wadagam Allah muladene wadigem wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muladene wadagem wan aslu arabi aray bahum vidadu basfode sharaha kuravu mattaka ebe kalun nan aray bahum wahaka dekkida badiya ge terega ebe kalun ge tajriba ge macca wahaka dekkida hennamas ebe kalun ilmu nisbek kuravani Allah ila wa rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu vidadu wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya program algon menna
bunevene Allahu wa rasuluhu a'lam Allah ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam e mola dene wadage ban in rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahara wadage tuma fo no ta awahara wadage no ma fo algomen bunangoti wallahu a'lam Allah e mola dene wadage ban den algomen e ilume rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka nisbate nukuran comme ismi adabu eri gotan ebe kadon edannawani Allahu wa rasuluhu a'lam if rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi midannawono mana koddomo gotum shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah eiti abami honno tamiha ku hekiume Allah fiya wa habbu gotuga adukom bebe ehen ilaha kunwa kamasha hama kashawaram muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Allah ge rasul kama hekiu माने कि मुरसिल के तौहीदा मुरसल के तौहीद मुरसिल की अल्लाह सुब्हानहु व तआला दीन फनुवी नबिया फनुवी फरा मुरसल की फनुवुन फरा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्बे मा अल्लाह के इलाहु अंतकं एक्को अंत कुरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालतु के तौहीद से कले फानुकं हमें कनी मिहारो शरीय कबूल करवेने रसूल की एबे कले के फरा पड़ो एकमुगे मच्चा हिकुम ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरागुतुगा ईमान वुमकी एम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरागुतुगा ईमान वुमकी अल्लाह फियवा हब्बुगुतुगा अडुकम वेवे एहन इलाहा कुनुवा कमशा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाहु के रसूला कमा हिक्यूम की अगुन मेंगे हितुंग एकं कबूल को अगुन मेंगे दुलुंग एकं इलान को अगुन मेंगे अमलुंग एकं देखो व अक़द बि अस्बिही वाहिदा बल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकं कं उंगन्नवादो मंगेंदेवी इंगिली बिंदोम अगुन में किया नोते इंगिलिंग आदत कोद्देवम एबे कनुं हंदम फुड़ बेहट्टो मट्टका एंबुरी कौमक्कोस मीस्ट कुन्न बयान कोद्देव्वा रुगवेस ए आदौतं हंदानुगा बेहट्टो मट्टका शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह देवना कमे अनेकावस बयान कुरवा अनेकावस इंगिली देवना कमका एकले फानो ए लंबो अलवु मंगेंदवन وإقام الصلاة نمادو قائم كرما نمادو قائم كرما كي فرلو فس نمادو إن كم نمادة إن نمادة وقوتوغا إن نمادة قوالي ويتنقى قائم كرم وإيتاء الزكاة زكاة الدينما وصيام رمضان أدي رمضان موغي رودا هفما ميهترو كانتا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم إبيكالنا أمر كرفي كانتا همي ما مي हिजुरैन अव्वन आहरो गे कुरी कोड़ोगा हिंगा फवा हादिसा एकमा इलुमेर विदालु माने कि मक्का फतह कुर्म कुरीगा हादिसा हिंगा फवन एम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जु के वाहका बयान कुरवा फनुवनी हज्जु एरो अदि फरुल नु कुरवेत एम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर कुरवी हतरो कंते किमी एफो एगे तेरेया एकमें इतुर कुरवी ए फहारोगा एकले फाना एबामी हुना बदल नुवनिस कुरिमति वेदाने कमे कमुगवाती वे मिग मकसद के लोबत खुन्ने मी वर बड़ा अगुन में विस्नाल मुहिम कमे अगुन में नेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया पुड़गा हिंगा दिया हंगोरा मतौगा गनीमत लिबी वडा गन्नेविक अदि खुद एक तेरें कुम्मे गनीमा के खुम्स नो तफसबा कुल एब्बा खुमुस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाअडु वाफा लिबी वडा गन्नवाक ए अल्लाह इला गो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तका कुम्मे हंगुरा में के गनीमा के फसबा कुल एब्बा लिब्बा देंजे
ilahi reve umaki hangurama ga baverima farayattakka muga avies duniyemi mudalan onna dahivetikan kudakuru mudalegge fasbakula ebbane gumaki ei bodukame bodu adade ehnamas ebami hunna hidayat dakwa ebami hun nasurur ganni farat taka agun menge du kollani eiki allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam beenum kurawwa etchu gotugenno allah beenu me wodiginne nuwa nabiya sallallahu alaihi wasallam e muda beenu wede nuginnevi ehennama ekaleeg faanu wadagen nebihi e zamanuga bimmatiga ulemundiya emme mussandi rasras kalun kore bekale kamuga agomenne enge hunaynuge duwahuga taifge ahulurin hawazin wanhaya adi taifge thaqif wanhage emihun nikuti makka fataw mafawga dem muhammad sallallahu alaihi wasallam bali kollumuge nuwata ebe kalunge baru kanduwalumuge yaqin kama aku emihun gengule takicca ambinna darinna naam sufitaka akuga hunenuge wadiga hangurama kurevi isahitaku ebamihun balibe filandiyere huriha ecce du kollafdi haahun geriya bakariya mifada naam sufitan huri rasulullah sallallahu alaihi wasallam emuda basaw mun dieruga tibe fadosa sufwan bin umayya ge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam ki rasul be kaletto nuwata duniya dagi ulwa be kaletto balala na me hita suwal kurfi dannawani timanne ki geri bakari ginan gengule mi heke huri mi heke ehen namawas timanna adiweswani ituru kurahite kale fanu mige teren timanne miyo amvor devwash wagudum hadis korwani devwa fi me gendawash ewagutuga safwan vidalwani kale fanaki allah wa rasula kama timanna heki wame timan eswal korwi kale fanu gobbello mattake hadis korwani nabi be kale ki devwa fich ambura gennawane be kale none gendawash rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaynuga hurita hunnawa ere erosuma hame e huriha ghanimaaye ege terem fasba kul ebba allah sha ila rasula sallallahu alaihi wasallam libadani khums ekko baswa nimma wafa ekale fanu wadagen nabi jarana no tajirana umra korevuma erege regando gogutuga faqir wedane kamuge birenneti heda koravu mungende be kale regandegge awahar ful ekale faanu beenu wede nogannawa lappawaka appuluga evveseche huri haluge e ekale faanuge diruluf ekale faana allah subhanahu wa taala devvevi qiyamata hame duniyega hunnoma adi safa farbada ranuge farbade gotuga devvema enam sekale faanu beno wade nugennevi duniyege zinen ekale faano du kurevvi em ekale faana nuwata allah sha ila rasulaya sallallahu alaihi wasallam khumsu ghanima mudaluge fasback wala ebba libumaki muslim takunna libuno bodo niyomate ei faharuga hangurama ga bawer nuwe mi hunna faharuga itura libendi he farayataka faharga anan islam bagin annami ismiyunge hi islam dina meduga lobi jisum faharga da turwaruga annami ismi hunna ehi tire wadaga tumattaka libi wadaga nevi rangalu besso me rangalu libume hema nabiy sallallahu alaihi wasallam ebe kalunna mi tanuga hadith kurawani wa an tu'tu min al maghnami al khums ghanima gotugate be kaluna hangurame kun libada gannawa echegge fasba kula ebba allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam etaka nere devvach mi amur kuravve faskanta hataru kanta efoga mi annani nahi kuravve hataru kanta ei ebamihum
قام بون جنقولة تكتي ترى خاصة كو بو اتشي بون بينون كورا تكتي هذا أفدموجي كم وارو تكابه قطن كورا ونسوال أقول ببا هم نمالا فمي هاي سابون نمالاني إما هترو كنتك أمر كورا في أي شهادة كده كلمة يا أدي نماذج قائم كورما زكاة ينما رودهفم يفوقا إجتريان إتر كورا في غنيمة قطع عليه اتشكون فسبع كورا إبا الله شاء ورسوله صلى الله عليه وسلم تكا وكي كورف أي إيمان كم قتري غيمنا كما إمام بخاري باب بنوا فيني يفوقا ابن عباس إبدار ونهاهم عن أربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتروا اتشم منا كورف إبامي هنا أمن تبذ في الحنتم ميأسو نبيذ أفدما بينهم كوربي إكي كموار توجه واق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كورفني حنتمكي أي كوزة غوتا تنقول أنغهي مكو هداف إزمانوغا فهي كولا ذاكين جنقول باواتكي كموار إيجتريا نبيذ نوتا إنغوتا كدنوا كما فنيا ميبس كدر نوني كدر فينا إخوة علافة متجافة بهتيما إرّي الدعاء وإرغا إيجي رها مولي فنوتي كتير دياما أي ميرو فيني بيوما كفي إزمانو بزمانو كم من ميكال كم أمدو كورا كم من وجهن كم من ميوا إيجينغوس أقول من إنغولة ميكسران على ليما نو تجوس كيرا إتشكم أقول من وقتون لبيجند إنمس إيهوكا وجهيا إيجي ميرو كن نرومات تكا ميغوتا بحتاج بينو كورن مي نوركا تري كم مدة كريا إتوروايرا إتي بدل وجندة إهن إتشكا إبا بدل وجندة رلا مستوى إتشكا إما تندوس ومفوقا تنريا تندوس ورجيا إتش مدة نوانة بوكا أنا كلونغو سيتي هوي فندق إحرام كان دمي هنان هوي فو مفوق إتي بدل وانة أقول من دي ركورا لغا بناه ميراهوتا يفونيكاس بينهم كوربين هم إكي تام توغا إكي حساب إكي وقتوغا إكي حكم تفاتو جند كم يك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرض من بيان كورباني كم وارتو جواك إيماني كي إتكتيجا هذا إتشتيجه نو تبينهم كورا تكتيجا واك بينهم كي إيوغوتون إبيكالوم مكما دروهلي كورفون مني حياة بروغا آده فاوا كمي نيجي تبوس إبا مدة بيفار إتورو جندا غوبي إمي ما ميدن نونو باوتوغي هانتمكي وتروغي كوزتكا دبا أي فلكو وكو تاس غوتا متجهاجين هم إغوتا نبي ذاتي هدو متكا بينون كونغولي والنقير مي كدر ركوغي رغندو كنداياجين نوتا كوشاياجين هدافونا كمباري إغتريغا ميدن نونوهن متكتي فاكور مونغدني إغدية بيو متكا مزفت بيجا دينا مفس فيدي كن دريوات كأس فايدة ميتشسكي إزمانو كوري أقول دني فدان كدرو نونيا ميبس كدرو فينان على فبهات تاجي الدعاء ومفو إذا فوني ميرو كم قترين بومون جنداني دين إهم بومون دا إرجع مدة يتورو الجير رسول صلى الله عليه وسلم منا كوربا فني تندو أفور يتورا إنجتشي بهات تاف بويجي نوان أي حسابون إيجي أصله بدل وي إيجي طبيعة بدل وي رادف ويجين داتي أنا بس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إسلام دينه إم فهو كلوغا مهوريها كم وارتك بينهم كورم هد كورفا هم يكني خبر كورفي منا بجم وني مست كوروا كم متك أيجي مدو منور كمغاويس جينا منور كمغاويس كل مسكر خمر وكل خمر حرام مست كوروا كم متك يرالي كم يرالك حرام متك أيجي كودا منورم مستكور بدو منورم مستكوروا كم متك كودا منوروس حرام مجبي إف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكالنا حديث كوربي احفظوهن متكتي بيكالون هتودس كورباشة وأخبروا بهن من وراءهم من وراءكم تبامن غفاتو غوا رشوغاتي بميهن نوتا دمفس إسلام واميهن مي علم أنغنادش علم أنغني مجلسك إما مهم مكبكي اتما علم أنغني هندام بحتا أهم ميهن هميا فورك الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوروا فني الله سبحانه وتعالى ألقى مونو
ali kuravva ujala kuravva fi timan kaleg fanuga farapulum bas fulen aduwaha ena e aduhi gota ehem mihaka hamiyan eti naqul qoddi fi kama vanama hadis korwan ballighu anni walau ayati man kaleg fanu farapulum emme bas fulen fisti abamihum ani kunna hamiya for ko des duwa ka Allah subhanahu wa ta'ala gomenni ilmu geni ilman amal kura adi ilmu hemmi honna unganna de bay kam ga levum ilmu genani ila subhanahu wa ta'ala ge wajuful adayen kam ga levwa na nabiyya sallallahu alaihi wasallam marhaba ya adi tahuniya dannawa fawa hitama ya kambudu ma dirakan nuwane kama bayan kurwa fawa wafduge matiwari kan agum men navs min wor ko devu akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.